Oke, skuter. Iya. Gagal. Oke. Oh. Laughed at every little thing that was against the rules. Alright my gengs, my boy, welcome back with me Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian my gengs, my boy, semua kalian baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of duda. Di video kali ini my gengs, my boy, kita akan melihat ini iklan-iklan yang gagal saat live ya. Ini orang-orang yang mau mengendorse ya, yang beriklan yang gagal saat live. Bagaimana kelucuan-kelucuannya saudara-saudara? Saya juga belum menonton. Langsung saja kita jump into it. From California. Hey, Renee. Oke, ini iklan apakah ini? Iklan tangga kah? There. I gotta tell you something. Oke, iklan tangga. Oh, now what? Everybody wants. Everybody. Oke, silakan ya membeli tangga ini ya. Jadi buat kayak Okay, we're gonna make sure that Chris is okay. And that has never happened. Oh, sakit sekali itu. So we're gonna. Iklan tangga yang gagal saudara-saudara. Jatuh begitu saja, bukan main, itu sangat sakit. Now operate, just push the buttons in right here on the two Oke, sides. iklan tangga lagi ya. And that will release it. And what right here, push the button and that releases it. And then after you let go, it locks. Firmly in place. So really, Oke, you're all. aman kan? This is tough. It is. Listen, give you an example. Mana kita lihat itu kuat kan? On the wall, high ceiling, vault to ceiling. Hey, listen, Oke. just walk right up. Ya silakan naik. It's very safe. It's Safe. durable. Huh? And lightweight. Oke. So really, now it's Oh. locked in place. Okay. Oke, So really, aman. Oh God, Harold. Anda tadi bilang it's safe, it's locked, ini sudah aman, ini sudah terkunci jadi aman. Anda jatuh berdebu. but it is very safe to operate. Apa salah? Sudah gagal produknya. Produknya sudah membayar TV mahal-mahal, tapi Anda salah mendemonstrasikannya berdebu. Oke. Oh. Langsung hancur TV anjing. Mendemonstrasikan video game dengan kontrolernya saudara-saudara, langsung ya. Terlepas begitu saja, langsung pecah. Anda berdebu, merugikan brand ya. Oke, oh iklan pedang, iklan samurai. Oke. Oh, that hurt big time. Oh, A piece of that the tip just got me, Odell. iklan. Kenapa Anda katok-katok samurainya di meja itu patah? Right now, we may need emergency surgery in the studio. Kalau orang Manado bilang so itu ngana jangan terlalu cokot diri. Kegenitan Anda di atas panggung ya. Oke, ini iklan apa ini? Schauen Sie sich das mal an. Das sind hier alles voll. Oke, iklan box kan? 5 Liter. Oke, ada air mineral di dalam. Oke, alright. Da biegt sich nichts durch. Amankah di dalam? Patah. Dia bilang kuat. Patah. Super. Patah, sudah patah. Produk ini jelek. Tidak, produk jelek. Anda salah mendemonstrasikannya. Produk ini jelek. Produk ini lebah, jelek. Berdebu. Saya tidak akan membeli produk ini. Iklannya seperti ini. Saya tidak mau membeli. Patah, sudah. Habis karir. Brand rugi bayar televisi ya. Oke, oh shower ya. Mendemonstrasikan shower ya. Oh, dengan airnya yang sangat bagus ya. Airnya meluncur dengan baik ya, bagus. Oke. Berapa harga showernya? Oh, showernya begitu ya.
Was war das? Jetzt haben wir einen Das war jetzt Scheinwerfer nicht schuld. erwischt. Ich war zwar in der Nähe, aber ich war nicht schuld. Irgendetwas hat Ich habe gerade das Wasser ausgemacht. Da war vielleicht ein bisschen zu kalt, das Wasser. Sudah? Oke, sudah rusak. Sudah rusak, saudara-saudara. Gezeigt und Dilengkapi dengan lubang-lubang apa? Tidak. Sudah rusak ya? Tidak. Sawannya sudah rusak. Alles andere, guck dich das mal an. Das sind Oke, oh ini tempat apa ya? Apa namanya itu? Tempat memotong sayur. Pokoknya apa namanya? Saya tidak tahu. Pokoknya itu alat dapur ya. Das ist doch wohl die Top-Qualität. Die Bretter. Auch als Geschenkidee ideal geeignet. Goblok. Anda sebagai presenter situ Anda goblok. Ya. Berdebu. Diputar anjing. Fahren hier. Wow! Also, das ist natürlich Oke, skuter. Iya. als Radlfahren hier mit Gagal. diesem Scooter. Langsung skuternya gagal ya. Oke, alat masak. Das ist immer der Moment, wo meine Kollegen immer sagen, um Gottes Willen, jetzt macht ihr das schon wieder. Aber ich traue mich das mit unseren Kochtöpfen. Wir haben nämlich Aduh, jatuh. Lempar jatuh die ini. Bruchfestigkeit. Und lieber Rainer, gucken Sie mal, wenn Okay. Sie damit in der Küche kochen. Achtung, Herr Rainer guckt schon ganz unglaublich. Schauen Sie mal, was ich jetzt wieder mache. 3, 2, 1 und los geht's. Pecah. Anda salah ya. Anda pikir bila dijatuhkan tidak pecah ya? Itu pecah berdebu. Itu pecah. Gagal. Tidak. Saya tidak akan membeli produk ini ya. Produk ini gagal. Tidak kuat. Tidak. Anda jangan banyak mulu di situ ya. Jangan cerewet, bacot. Produk ini lebah. Saya tidak mau beli. Anda gagal dalam mengiklankan produk ini. Tidak. Oils. Oke. And you can see, very difficult time getting right now is the year 2000. Oh, iPod. We gotta go. Jatuh semua sudah. Gagal. Oke, treadmill. Siapa yang melempar itu? Oke. Iklan laptop, oke. Oke. That's a look. I don't know if I want to know. What? The way it crashes in less than 2 years. Zach, all the Dells crash in less than 2 years. That's the best thing about Dell. Razor thin design. So you Iklan laptop gagal, rusak sudah. Iya, iklan laptop gagal, jatuh, hancur semua. Produk gagal, lihat. Jatuh, iya. Terima kasih. Laptop gagal total. Terima kasih ya. Oke, ini blender ya. Iklan blender juga gagal total saat live. Tidak ada. I should have left 2 decorative pillows, 2 pillow Oh, tempat tidur. Oke. sheet set and windows treatments. This one literally just rolls away. Aha. Itu Literally. proyektornya kenapa? Proyektornya kenapa? I'm gonna do this till I get it. Kenapa ini? Oke, laptop mini juga, laptop kecil ya. The reason is it stays this nice and cool. This doesn't get oh gosh, I dropped one. Oh, that's my fault. Sorry. Iya, terima kasih ya. Ini banyak sekali ya para presenter yang berdebu. Produk jatuh, produk hilang, produk patah, semua produk ini gagal ini mengiklan di sini ya. Yeah, in a minute. For you, and don't go away, okay? Okay. Thanks for Oke. calling out. Okay. Bye-bye. Steel hinges, perfectly safe. And you can walk up. Tadi gagal. Apakah ini kan gagal juga? Oh, there we go. Oke. That I feel. Oh, Ring. itu pasti sudah sakit, malu, potong gaji, semua dipotong ya. Geschenk. Ich meine, das ist ein Geschenk. Oke. Iklan apa? Bukan iklan, tapi si Om jatuh. Oke, next. Iya, terima kasih pecah ya, blender gagal. And it is still holding it. Iya, terima kasih. Iya, oke, semua gagal, patah-patah semua, iya, terputus semua, manekin hancur, iya, terima kasih ya, belagu. Esta es una tapa de vidrio, te dijimos antes. Ok, Fíjate lo que alat puede masak. pasar si se te llega a caer al piso con la hot plate. Mirá, la tapa de la hot plate va al piso y mirá.
Iya, mereka bilang tidak akan pecah, ternyata langsung pang. Pang 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 pang. Iya, terima kasih. Ya, tertawa saja Om ya. Karena itu adalah respon terbaik daripada Anda marah-marah ya. Now notice it's just a normal camera right now. Oke, normal kamera. When I plug it in. Oke. It's going to automatically apa? Oh, here we go. Let's make sure we got this plugged in the right way. Let's see. Oke. Bagaimana? Like that. Ya, mungkin begitu coba gengs boy, iklan-iklan yang gagal saudara-saudara. Memang sih tidak ada manusia yang sempurna, tapi setidaknya jangan gagal mengiklan di live TV. Mungkin begitu coba gengs kita video. Jangan lupa untuk selalu stay safe, everybody. See you in the next video. Dadah.